کاشو بودم چون کتاب افتاده در کنج خموش، کاشو بودم چون کتاب افتاده در کنج خموش، تا نگردد رو برو جز مردم دانا مرا، تا نگردد رو برو جز مردم دانا مرا. کاشو بودم لاله تاجو یندو در صحرا مرا، کاشو داغ دل هویدا بود و از سیما مرا. خواننده های عزیز، طوری که میدانید چاپ اول کتاب شرح تئوریک نسل کشی و ابعاد گسترده نسل کشی مردم هزاره 1 سال پیش نشر و از طریق فروشگاه های بزرگ کتاب به دسترس خواننده ها قرار داده شده بود. این کتاب بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت که در جریان بحث ها و گفتگوهای رسانه‌ای و پیشبرد کنفرانس ها مواد چاپ دوم نیز آماده شد. اینک چاپ دوم این کتاب با تغییرات کمی و کیفی توفیق چاپ یافت. چاپ دوم در 400 صفحه با افزایش مواد نو در هر فصل و 3 فصل جدید مهمترین جوانب و ابعاد نسل کشی را در کل و نسل کشی مردم هزاره را به طور ویژه از دید علوم حقوق، سیاست، تاریخ و روانشناسی مورد بررسی ژرف قرار داده است. افزایش تفاوت‌ها و تغییراتی که در چاپ دوم وارد شده است شرح کاملا در این صحبت مختصر ویدئویی گنجایش ندارد، اما من یک نکته مهم آن را یادآور می شوم. نکته بسیار مهم این است که متن چاپ اول بیشتر با ادبیات حقوقی و سیاسی نوشته شده بود، اما در چاپ دوم بررسی ها و تحلیل های دقیق تاریخی نیز جای خالیش را پر کرده است. مثلا در آغاز کتاب دوم که درباره ابعاد گسترده نسل کشی مردم هزاره است، پیشینه تاریخی، آغاز و ادامه نسل کشی مردم هزاره از دوره‌های باستان تا اکنون بررسی شده. علتها، انگیزه و عوامل پدیده نسل کشی در لابلای این بررسی‌های تاریخی جستجو گردیده و پیوند آن با نسل کشی امروزی تدقیق و مقایسه شده است. زیرا از دید تاریخ نسل کشی مردم هزاره بیشتر بر بیجاسازی و اسب آنها برای غصب سرزمین‌هایشان و جابجایی اقوام دیگر بوده است که انگیزه ها و علتهای دیگر برای رسیدن به این هدفها به وجود آمدند. چاپ دوم کتاب شرح تئوریک نسل کشی و ابعاد گسترده نسل کشی مردم هزاره 2 کتاب در یک کتاب است که در کتاب اول پدیده نسل کشی به طور عام و در کتاب دوم ابعاد گسترده نسل کشی مردم هزاره مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از توجهتان تشکر. Dear readers, as you know, the first edition of the book, Theoretical Study of Genocide in the Extensive Dimension of the Hazara Genocide, was published a year ago and made available to readers through major bookstores. This book received extensive media coverage and new material for the second edition was prepared during media discussions, interviews, and the running of conferences. The second edition of this book has now successfully been published with both quantitative and qualitative changes. The second edition, spanning 400 pages with the addition of new material and every chapter in 3 new chapters, offers a profound examination of the most important aspects and dimension of the genocide in general and the Hazara genocide specifically from the perspective of law, politics, history, and psychology. These additions, differences, and changes made the second edition cannot be fully
described in this brief video talk. However, I will mention one important point. A very important point is that the text of the first edition was largely written with legal and political literary style. But in the second edition, a precise historical review and analysis have also filled its void. For instance, at the beginning of the book 2, which concerns the extensive dimension of the Hazara genocide, the historical background, beginning and continuation of the Hazara genocide from ancient time until now has been examined. The causes, motives, and factors of the genocide phenomenon have been sought out within these historical analysis, and their connection with today's genocide has been scrutinized and applied. This is because of, from a historical perspective, the Hazara genocide has primarily focused on their displacement and elimination to seize their land and settle other ethnic groups. Other motives and causes emerging to achieve these goals. The second edition of the theoretical study of genocide in the extensive dimension of the Hazara genocide is 2 books in 1, where the first book examines the phenomenon of the genocide in general, and the second book analyzes, scrutinizes, and researches the extensive dimension of the Hazara genocide. Thank you for your attention. Дорогие читатели, как вы знаете, первые издания книги «Теоретические исследования геноцида» и широкие аспекты геноцида хазарского народа было опубликовано год назад и стало доступно читателям через крупные книжные магазины. Эта книга имела широкий резонанс в ходе обсуждения, медиа-диалогов и проведения конференции. Был подготовлен материал для второго издания. Теперь второе издание этой книги успешно опубликовано с количественными и качественными изменениями. Второе издание, объявим 400 страниц, с добавлением нового материала в каждую главу и 3 новыми главами предлагают глубокие исследования важнейших сторон и аспектов геноцида в целом и геноцид хазарского народа в частности с точки зрения юриспруденции, политики, истории и психологии. Увлечение различия и изменения, внесенные во второе издание, заслуживает упоминания и представлены в отдельных пунктах, которые не могут быть все охвачены в этом кратком видеообращении. Однако я упомню один важный момент. Очень важный момент заключается в том, что текст первого издания был написан в основном в юридическом и политическом качестве, но и во втором издании точные исторические обзоры и анализы также заполнили его правильно. Например, в начале книги второй, которая посвящена широким аспектам геноцида хазарского народа, исторический фон начала и продолжения геноцида хазарского народа, начиная из древних времен и до настоящего времени, был исследован. Причины, мотивы и факторы феномена геноцида был найден в этих исторических обзорах, и их связь с сегодняшним геноцидом
была тщательно изучена и исследована. Это потому, что с точки зрения истории геноцид хазарского народа был в основном сосредоточен на их перемещении и устранении с целью захвата их земель и переселения других этнических групп. Для достижения этой цели возникли другие мотивы и причины. Второе издание книги «Теоретические исследования геноцида и геноцид хазарского народа» – это две книги в одной, где в книге первой явление геноцида рассматривается в общем плане, а в книге второй исследуется, уточняется и изучаются широкие аспекты геноцида хазарского народа. Спасибо за внимание. قدرمنو لوستونکو لکه څنګه چې پوهیږي د نسل کشي تیوریکي شرح او د هزاره ولس د نسل وژنې پراخ اړخونه په نوم د کتاب لومړی چاپ یو کال وړاندې خپور شوی او د لویو کتابپلورنځیو له لارې لوستونکو ته رسېدلی و. دغه کتاب په رسنیو کې ډېر انعکاس درلود او د رسنیو خبرو اترو او کنفرانسونو پر مهال د دویم چاپ لپاره نوي مواد چمتو شول. اوس د دغه کتاب دویم چاپ په نویو بدلونونو او شوالي سره چاپ شو. دویم چاپ 400 بخونه لري او په ټولو فصلونو کې نوې مطالب ورزیات شوي چې درې نوي فصلونه هم پکې شامل دي. دا چاپ د حقوق و سیاست، تاریخ او روانپوهنې له نظره د نسل وژنې پر ټولو مهمو برخو په ځانګړي ډول او د هزاره ولس پر نسل وژنه ژوره څېړنه کوي. هغه بدلونونه او زیاتوالی چې په دویم چاپ کې راغلي په جلا ټکو کې د یادولو وړ دي، خو په دې لنډه ویډیویي وینا کې ټول نشي ځایېدلی. خو زه یوازې یو مهم ټکی یادوم. یو ډېر مهم ټکی دا دی چې د لومړی چاپ متن تر ډېره په حقوقي او سیاسي ژبه لیکل شوی و، خو په دویم چاپ کې دقیقو تاریخي څېړنو او تحلیلونو هم خپل ځای نیولی دی. د مثال په توګه د دویم کتاب په پیل کې چې د هزاره ولس د نسل وژنې پراخ ابعاد په اړه دی، د هزاره ولس تاریخي شالید د نسل وژنې پیل او دوام د لرغونو زمانو څخه تر اوسه پورې څېړل شوی دی. په دې تاریخي څېړنو کې د نسل وژنې د پدیدې علتونه، انګیزې او عوامل لټول شوي او د نن ورځې د نسل وژنې سره یې تړاو په دقت څېړل شوی دی. ځکه چې د تاریخي له نظره د هزاره ولس د نسل وژنه تر ډېره د دوی پر بېځایه کولو او له منځه وړلو تمرکز کوي، تر څو د دوی مځکې لاندې کړي او نور قومونه پرې مشت کړي، چې نورې انګیزې او علتونه هم د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوي دي. د نسل وژنې تیوریکي شرح او د هزاره ولس نسل وژنه پراخ اړخونه دویم چاپ په حقیقت کې په یو کتاب کې دوه کتابونه دي. په لومړی کتاب کې د نسل وژنې پدیده په عمومي توګه څېړل شوي او په دویم کتاب کې د هزاره ولس د نسل وژنې پراخ ابعاد تحلیل او څېړل شوي دي. تاسو له پاملرنې څخه مننه.